acara pangan muli-muli disusul jatuh bumi dituku unjang-unjang geliat pekornian. Ipa-ipa mehanai kehatongan nutup acara dari harga kenalan beres acara gemoh ibu asahan mepo si mepo berkakak berkakak kering hilang lempar selendang dikena hukum ya majumi hadapan nunggu berkakak kering hilang lempar selendang dikena hukum maju ya lebondang sampai lebondang ada zaman kembali lima angsa lagi singelestari koni ke zaman modern dan lupa hamdi ada ciri khas budaya pakai ereng maju di arah kebahagiaan. Salamun ya salamun menekani kilaritan alaikum uhai baikana ya kiram wa min zikrihi sunnah izolam wa nurul anam bayana satantum bukari wa robil ibadi wa antum murahmi wa abdul marom lebondang sampai lebong adat zaman kembali lima satwa lagi
sampai Lebon adat zaman tumbai dimakan sapa lagi dilestari koni kepajaman modern jangan lupa di ada diri hak budaya tetap kental kuat. Waktu ngemaju mulai meranai itu ngegalu-galu teku laju acara pangan mulai disosol jatuh bumi ditupu hinjang-hinjang geliat sekop Ipa meranai keratongan nutup acara dali harga kenalan beres acara gemah nibu asahan ngeposi mepo betakak nikamaan. Takak kering gelang lempar selendang si kena hukum maju ya di hadapan nunggu takak kering gelang lempar selendang si kena hukum maju ya Lebondang sampai Lebon adat zaman tumbai dimakan sapa lagi sehingga lestari koni kepajaman modern yang paham di adat ciri khas budaya harus sampai Lebon adat zaman tumbai dimakan sapa lagi sehingga lestari koni kepajaman modern dan paham di adat ciri khas budaya tetap
Prabu puncak agok ketipung netik pakai ereng-ereng maju di ahad sehangi amat salamun ya salamun mun kamis kiretan alaikum Tuhan baybana uya kirong wa min fikrihi unsuna bizolam wa nurul alam baina kal anam sakantum fuadi wa robil ibadi wa antum murami wa bondang sampai lebon adat ya zaman tuai imam siapa lagi sing lestari koni kepa zaman modern dan paham di adat ciri khas budaya getok pentorek kuat lebon dan sampai lebon adat ya zaman tumbai makam apa lagi sing lestari koni zaman modern jangan lupa kami ada ciri khas budaya